Bururi ni ukunekeirio ni itu ria kieha ororege thutha wa kurwo ni muoyo wa mundu ungi kuumana na murimu wa corona na riu andu aria makuite kuumana na murimu uyu guku bururi-ini ni anana. Kuringana mundurume uyu wa ukuru wa miaka 59 arari muruti wa wira ruhongeni rwa kuramata gicukiro kia mirigo mwena wa Mombatha na hurukirio thaa 8 gugikia umuthi mwena wa Siaya. Gikuo kiria giukite thutha wa thirikari kuga mundu uri na ndariri cia pneumonia ni arikoragwo akiamukira ithimi cia murimu wa corona. Decided as a result of that loophole to be able to expand the scope of the case definition to include severe pneumonia as a criteria for testing for COVID-19. And this information has already been passed over to the clinicians and healthcare workers that anybody presenting with severe pneumonia ought to and should be tested for COVID-19. Gatagata-ini ka mathaa 24 andu 766 nio mathimitwo na gatagati ka namba ino andu 6 nio mari na murimu uyu wa corona guku mundu ungi umwe kirekererio na gukinyia 25 andu aria mahonete murimu uyu guku bururi-ini. Kuuma riria kwageire na murwaru wa mbere guku bururi-ini andu makiria ma 7,000 nio mathimitwo murimu uyu na kwa ihinda riri andu 500 nio maramurikwo na njira nene gukirekana ni mahutanitie na arwaru wa murimu uyu oriri thirikari irathagathagaga kwambiriria guthima andu othe makiambiriria na maabitha a urigitani. During that entire chain so that this is not replicated. Thirikari ikoretwo ikiuga kwaga kurumira mitaratara iri gathikitwo ya kurigiriria murimu uyu kuhota kuiga bururi hatikaini nene riri mawatho ngurani magathikitwo kuhitana na murimu uyu.